na Edward yeda was onyame na ebo ni saa de ni nyina yare obi a onyame born yare no yo what ya say obi a onyame born no so oya abode the abode no woton egu baabi enete say bank opebia no wa chro application na wako no wa ma a letter of administration utume sign out failure utume ma say na ye kopeska loan wo bank utie ena okuta sika so a utume koto onni sika kro a utume ko try na waji ko ye adwuma ni wia no abetu aka ena okuta sika so a utume koto bi ene ye won ne honam de yare bi ho be hospital doctor ni so onye de ohu anamebwa ye yare bi won so a ye mfa machine ye de ebi ni example sisi a ma me bi afi London buy odu abrochiri London 3 months spend of ya se border wo be fa ni fi Ghana ne kuru be fa ni fi Ghana ko do abrochiri 3 months no border wo gusu ana ne fa stroke be ye no ena gusu kakra na egusu nti na adwene nyina anye papa o ka hwe ba kwa no da ne se se ne hu ton kakra pe ne ba nso a otoso mienu miensa ono so o hwade sa masisi ameka se oda London hospital wo he fa no mo nkoye den no waye hospital doctor na hwehwe doctor so waya no betuma ye amen na say you enter into that Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory your case ni ko by the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and to be report to in say lab yen lab no we use the Spirit of God the spirit na ye adwuma Abusiam wa kwaba ediba mystery TV so na nim mystery bre so na yetina se ya na eye empeninsam bre na aso eni ti wunwa ba da good na bo epins for penin Dr. Abednego ono na enne meni no eba be che empeninsam kai wo se dwumadi eye Dr. Abednego Invisible Spiritual and Invisible Teaching Hospital na aso masina medi dwumadi ebro doctor number na egu ase won betimi afre no na ono no atwetwe enkomo e defa sonsumu ha obi a ha mu so kan ho na me fa enchaso enko enfama too much ahefo ni emu edumefo ni na me nchro mo se na me nchro papa sa bibia the community TV so a omunya branya adaji e de hwen ebusua kan ho na me ntwa me ho komra sisia ne fa ye fa yakomo no enhwehwe so Abusia me sign that was a when ya bra twa me amametwa me ho akwaba sabredi se ne mdi kan ni se eye empeninsam bre na aso am second Dr. Abednego e wo menche hante ne yenko papa ho ne misa ne se empeninsam no papa amenya ye ho nti asese ene ye ba bahwe bibi e fene se enyarewa se ye ka se enyarewa kora eye die ne kofa ba na se nya bi so a die ne be ya ebetimi ade ye ho ade afisa enyarewa imu enu tebusia Yama Dr. Akwaba na fi yeni enkomo papa eja ena yo boko nyamiadu boko papa na wose nyamiadu ye hu ye papa ye dase enne wa mo ye hu se wo empeninsam so no ye ye ba beka ho asem no eye enyarewa papa se ka se enyarewa e de ho asem na ye ka enyarewa de se mitie me ya ebia 3D bi na ayemi fever bi na ayemi typhoid bi na menya ana enyarewa no fufuru bi wo ho ana esunsumu nyarewa de kwa na enyarewa yo ye de Awurade ase osoro ni asase Awurade ni asotufo nyame obo osoro asase ade ni asotufo eda wase nyan kokoro be kai ho Yesu Kristo de ejapa insanka de nyara the Lord that reveals secrets Holy Ghost take control amen yo ayam na titefuno enso nya adwin bi no what to jom to bia anwensem ene nyansasem bibro what you say ti kan tete jom no enye no ne ba jodi hey ho na yele os ya beat no beat so sen cash en yo enne de say ye gbangban wi ase nyama but kan tete jom no de anwensem okay anwinsem echichi yure esayare ebo amane eyi musu osre obre amane kura tumi firi ene efiri usu eyi mawo adwindwin kura efiri usu utsi ama unya sound mind very good what you say enti o say yare ya o yare ya o yare ya o yare ya o I'm performing to Sadio amen yare ya Entino
adom bi na Awurade yɛda wase onyame na ɛbɔ ni saa de ni nyina yare obi a onyame bɔ no yare no yo what ya say obi a onyame bɔ no no so ɔyɛ abɔde nti abɔde no wɔtɔn egu baabi ɛnɛ te sɛ bank opɛ bia na watwerɛ application na wakɔ na wama a letter of administration wotumi sign out fill a wotumi ma wo sɛ ne yɛ kɔpɛ sika loan wɔ bank wotie ɛna wokuta sika so a wotumi kɔtɔ wonni sika kora wotumi kɔ try na wagye worekɔyɛ adwuma no wie a na wabɛtua aka ɛna wokuta sika so a wotumi kɔtɔ bi ɛyɛ yare amen ɛno na wɔkyerɛ wo wate aseɛ na onyame na ɛbɔ saa de ni nyinaa na mo nnim a ɛne ne ɔse for lack of knowledge my people are destroyed perish na yare a yɛka ho asɛm yi yɛwɔ ne sunsum mu deɛ ɛne yɛwɔ ne honam deɛ yare bi wɔ ɔbɛkɔ hospital doctor ne so ɔnyɛ dɛ ɔhu anameboa yɛwɔ yare bi wɔ nso a yɛmfa machine yɛ dɛ ɛhu ebi ne example sisi a maame bi afei London by odu abrochiri London 3 months spend office about them wo be fa ni fi Ghana ne kuru be fa ni fi Ghana ko do abrochiri 3 months in about them wo gusu ana ne fa stroke be ye no ena gusu kakra na egusu nti na adwene nyina anye papa wo ka hwe ba ko a no da ne se eye se ne ho ton no kakra pe ne ba nso a otoso mienu miensa ono nso o hwade sa masisi ameka se oda London hospital wọ́n fa ni wọ́n mú nkọ́ yẹ den ni wọ́n ayẹ hospital doctor náà ṣiṣẹ́ doctor nso wọ́n ayẹ ni wọ́n bẹ́tùmá yẹ amen na ẹsẹ̀ yẹ enter into that Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory yẹ de case ni kọ́ by the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital ẹni tí wọ́n bẹ report to yìí náà ẹsẹ̀ yẹn kọ́ lab yẹn lab no we use the Spirit of God yẹ the Spirit náà yẹ juma. Akwabe fi abrochiri America so for Matiso hospital into the machine way I'm sure open machine yes open machine or one day down yem machine uban machine kura so wo your ber mabun sam or what down yem maame okru aya oda na jo also be hunu maame na kasa ne yere na kasa ohun say ni kura da ni owo o be machine ko no be so ahwe say then you use wo nam no wogu yem and to for one idea also ne ire se we to ndo nim sa ba na ya test no am say me won om de test mo je wo hanyina bibia but expert entino maame obana wankasa wa bodam 3 months stroke achiro se no oba so ni obehwe oba fefefe onu so bodam so many years or the hospital wodie say yare anenye yare wa hospital da no yare anameboa amen na de na doctor na hwehwe no hu yare ko yare obehu no say stroke anenye sa ena obehu say wadwene mu akaw amen yare anenye yare but yare no nso yobi na yare no yeden betena wutim say bodam yare no yeden ebe so wu half say o fandudu benya stroke no amen Awurade yi ansana ne maame samai maame na obae no se ne ba yare no ne maame samai se mra otiase wa awiade wa aweden wa awinam anom nkwan asaya de enti wo wabuhwe no mu no opese o sayo bia utumi be hai no wakosai wabuhwafo ama enti no obebe wu no ena o hye nkom tro to ho ka to ho se ne ba panyin we se wantuma ntua kana monkum no monbɔ ne dam monyese enti ade na eye maame no fi aborochire bai ne maame ende edieja se emphasize we nya ne ba emfa ye ne ba esa ye ka bia wo denti mo na wo wi anso a wonko ne mba so ne mba no so anso a wonko efa ne na no so ena ade no so trese pepepepepepe na sha se o maame no so so maame no so e ko ne ba so ne na ni ana ho e be ko na na no so
This is called ancestral curse, ancestral punishment, ancestral sickness. Amen. Mami osama ade na oyesa onu so odi jalo enti no on the say ade o te kura so se kura oh ebo no si ade asa wodidi wi a oyesa ohumi oda oboa okọ wi nam ko say ade enti no ye be hwe na che se sa adwuma we sa ade we enne ye be so mu asere ruade ama ne niama egusu ye ho niama maame kona fakoma oba kodu abruchiri wona ne ba na sense ohwani so arode da asem maame de na ekoso ne ba na sense ohwani di wankase ondi dia ondidi onkase on sorry wahu se na yarete amen ne maame no ekuo no wo mu no e no de eja se boni amedi meka no me ba we na medi ni tuaka na can say punishment ono any daddy on bodam on yare and yare no on no kotoma ne ba na say ne ba ne nyan ono na akotoma and yare yeto na yeto wi a e wo ne okotoi na ne opese yare no on fama no nti yare no say stroke na wo de mawa se yare ni stroke a de ejuma no be ye stroke no de mo enti yare ni dambo a o de be ma mo enti dambo yare wa Yesu betutu yi eye nipa eye spirit eye person enti no awumawo eye yare di yare ye ya yare onyame amfa yare amma onipa onyame na boy enti so no hia bia na wakofa bi wato application otumi ko jibi loan ana otumi tobi no dia awobi a ontie onyame asem ombo yankopon sa na o ma me nso ewo tumi a otumi ko tobi what I say ababa bi ban no ne ma me say asasa abofra ase no e na ode ahene to na ase won krobofo no di ahene na ode to na ase na yowo oto nsusu na ye den kobo jantra obo jantra ni wi afesika ne breye na wo bre na ko ma me nsusu no se adwuma no ye den akoye we eno si dan so ma wo mo busu wi wo pa ne kunu sa ware de ware on ye den onya bi endo ye kroboni ni e de bibi to wase wonnim ni awoma me aka to honti a ode to wase and the adibia wodi ma obiara e wase kire o de adibi bo nsa e wo kasa eka o de adibi bo usisi a e wo kasa eka o de adibi hye okon a e wo kasa eka o de ntoma bi gusu a e wo ase kire na sadi na wodi ma obiara nso nya ye dade yare a shawo jantra kusu papa mu ni ade na ye dade yare onye kunu dade yare onye juma ye dade we juma say dade yare onye accident dade yare obi koto the spirit of accident on their mouth brante bi na no ko juma ohun se ne ka say na de ka no koto ogbomu ba ye be sha ina na esa me na me di mi kula me se mi kumuna osofo e fa ho onu ani yire denti sa yare no won ho ansa na ne kunu be ye den ebe ware no enti no se yare no won so a obeye adwuma na onye adwuma obeye enti sa yare ne se ukunu kumukunu wa ye oni kunu abeduaba ade akoto lord kwan so enti ka ne se koto obonu mu sa brante ne koye no fa abeduaba ne so anko wakum hina okune ho amen enti yare a eye nipa no eye nankasa eye biribia eti baabi a onyame abo atuho enti uhia bia utumi kotobi utumi kofabi na udi amobi enti no oyarefo ena obahwehwe yare wa ana anu aduro echikwan anamebwa anamebwa enti so bi a on yare jimi a obakoto jimi ti jimi yare enti obi a on yare no
and to me eh then ehwehwe yare na no ehwehwe yare na no eduru amen na yare ne so no o yare no doctor for bebre e hospital no yare bia me pese me nkyere mu se yare nsore emeye obi onyame ansore us for God did not give us the spirit of fear yarwa o how musu obre amane petuo kwadanda eningwa se ka awmewo kuru nya yere ohia eka no ni nyina ye yare bia onyame amfa mo nipa na momo no boy se me na me bo su me na me bo han me na me bo boni ti boni yare na mo onyame amfa mo onipa what you say ento nipa na yare ebe fa no ena ohu yare ba bia yare wo ena no so ohia bia no aye den wakofa ento di ni rofa no de aye den amen enti yare enyo nipa na kofa yare na be hwe onipa ena yare ne so no utu ba bia otumi ba wo nchen no wo betra abla wo mfreni papa yare wo ya ye ka ho ase yo ye hwe ye dada setenam ni abrabo ayebu ya ye nimse honam ni so ne de ye kan yare wa ye de be ko hospital na ya ko hwe ye moje mu ye hu se wo ke bia wo se wutira ye ye hwehwe mu na malaria na ye ni ama malaria dro no wanu na ho ato wo se wo ye na ye ye hwehwe mu na bia ye ulcer e bia ye funyare bi na wonya na ya ma wo dro na ho ato wa ma ya ti ase se awomawo ye yare se wonya djuma nye yare se wonya accident yare se wo peba na wonya bi yare wo power na wonya yare wenim nyina ye sunsun mu yare bi a nyame mma enu nti se de honam de na ko hospital dia papa sunsun mu de no ne de beko ye de ne nya ye be de so ya se mo yare afi onyame nsa erade ye da wase na no eba ise eja na osoma me no na oni Peter no mukasa no wakaso Yesu Peter mama yare so ati ase enda wonum se Yesu kwakoto paracetamol anase ombeka so wonfa no hospital ala mewa anti na wo hwe Yesu na Yesu hwe no wo hwe Yesu Yesu ontie Peter mama yare enda wo mo se o yare fever se fever dey se hospital na koto edru Yesu duwa no se fever pie kasa keke na fever ni ede pie amen. It is written, when the evening was come, they brought unto him that were possessed with devil, and he cast out the spirit with his word before healing them. And the yariwano daddy obi and the Yesu obesa o yaria o ma yare ne ko ansana nti se yare no o ma ne ko ansana o sa o yaria na yare ye den adena obi by what did I say coma 1 week o fi France o catch the doctor and say Debbie say me ko prophet Abednego na doctor say make fast go o try take it you and then no by adechia obewu na papa no mama saman and esene banim sa London ni amame no so ne mama saman to metra oni pem obi awu ni saman efie musi ho efi Ghana ha ekwa brochiri kotere ni pem papa ni pa no wawu kokko mo asiasefo de se ke ni ewufo ni hwe mo exhibit den na obi a wawu kokko na saman no ebetimi aba betina otiasefo na otiasenimu e de djuma na yi amen ni edika osama wo na osama ni papa saman wo mo enti yare e wo na eni ho wo osaman ye dade ho mo enti sana yarwa no so ye dade ho ti se yarwa to metro ni form a ho to metro ni form a osaman so ye ho metro training form to metro okay ababa bi ba obe ya de ye wie osofo no obi ni be da o ena me obi ni be da o se na ne ma me wo Ghana ha na ohwehwe wo bra be na be dia de oso wa brochiri ona oja o se ni kum ade be sabe ona ni ma me ne o de obi ne da erode ehina obema be no da ne ho mi ameba na me ne me ba ko da fa ho osofo no osofo twe me ya me ne me ba na anya bia o yo ba na o yo bema se de metumi da ne oba metumi da ne obema
ne maame bema esense we police ponti da bia na yase Susu wiase. oje Papa miti. entino osaman ye honhom Okay. honhom a afiri nipam ena yare nso ye honhom a obetra nipam ndi se honhom to betra nipam a onipa so ye atiasefo kra a honhom ti onipa mu dia ene ade bia ye honhom betuma wura nipa ne tuma wura nipa Betimi really. ndi wura wo na oye yare a den na ejuma me no be Yare no dia. ndi so yare tipa ya obe ne entino yare ahomre a obema ho ide Ayo. entino fever ne eye wo symptoms na how no want to the fever but fever ne so ansa na obenya fever obi Okay. na fever no see yes one use chemical and use medicine amobia and not to miss ayare amen Amen. amen Amen. because of the spirit in here you say yes you no obey na or the dad For the spirit. or the spirit and I didn't house in dad Your spirit and you say amega enye hu omega o amen and this na say meja no buy or the spirit na ejuma dia na wasoma me ade na me be ejuma For the spirit. I have to use the spirit and no be kono nso no o kire esuafo na wan kire wo say won ko na won ko twen dade spirit and they don't we yen sorry keke say yekoye and so nya spirit because you are going to attack spirit you are going to fight with spirit so you have to get a spirit that can fight spirit. Luke 9 kai no muntie Okay. Luke chapter 9 verse 1 Papa. Yes. Otie enti Yesu Christo or the spirit in the way adwuma and no catch suafo no say monko train the Holy Spirit and the evil spirit yare sana Holy Spirit nkwaje enti Yesu no or the Holy Spirit in the Holy Spirit no and no the ma asuafo no Okay. what you say and the Luke 9:1 going no or fresh suafo no ye den yes Okay. Papa, Luke chapter 9. very good Verse 1. then Then he called his 12 disciples he together called his 12 disciples together and gave them power and gave them power and authority and authority over all devils over all and devils to cure diseases. and to cure disease. Mm. Amen. 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 Matthew chapter 10 verse 1. Wow. Oma spirit say one fan koye there. Empam unclean spirits, evil spirit, yare, punishment. The curse of the law. Okay. Enti yare bi be bawa efi honhom ansa na epie wo ifa eni kan so. Okay. Amen. Amen. Chapter Matthew 10:1 also that. Matthew 10:1. Yo. And when he had called unto him his 12 disciples, Yes. he gave them power against unclean spirits. Amen. Amen. Enti yarwa daddy. Unclean spirits. Enti yarwa daddy. Spirits. Amen. Amen. Honhom papa. There be. Daddy. Honhom fi. Honhom fi. Enti yare bi ebe yo bia daddy. Honhom fi. Honhom honhom fi. Okay. Na honhom fi ntumi sore metra change se wan kasa kofa. Ana obi di ma. Ti wa bra bo na nko ye na daddy. Honhom fi. Amen. Amen. Honhom. Ena honhom nso enya honhom konkron. Okay. Enya honhom papa. Na honhom fi. He gave them power to what? Come on. He gave them power against unclean spirits. He gave them power against unclean spirits. To cast them out. To cast them out. To heal all manner of sickness. And to heal all manner of sickness. All manner of diseases. And all manner of diseases. So sickness and disease are what? Are spirits. Are spirits. Papa, ose yare eye ho. Yes. Honhom no so enye obi na de ma de se wo na do kwakofa. Yes. Okay. Say ye hwe se dem di kan de malaria ne ade ye example. Yehu se tontom kawa. Yo. E na unya malaria. Very good. So when ni hu ni na eje na bi ko wadua ni mu asabi. E na unya diarrhea na se cholera. Amen. Enti se ba ne se spiritual marriage eye yare. Na me pe ba na eye yare. Na me pe kun na me nya na enu akwakoye yare no. Na enye me na yare na de ma me na me kofa ye. Obi be bisa se e be de na makwakofa spiritual marriage. Me then makwakofa boniye. Me then makwakofa setbacks. Me then makwakofa sa nyarewa we nu nyina abra e bia me ye Kristo ni
me bo me mpaye me di me hunni me mu adwaman me nya nyama basa me no monsa na so sa nyare wa we na ba betena me so a edi me nya eye den na kofa mo amen bebre eye ayonkufa self-imposed curse adamfo na nibre me nyanka me ti say asemesi o na no obi ba so for me person ka me ti say amama ground o ye kwase ankasa o nibre o nipa nibre o ansa na odu o so onye e bia undu kwan so wo what you say enti sa ambre no ababa bi na on na adamfo obi aye na de ena yoko transit kwan ho sa me say me nya be ya asemesi me ye ni bi ba enti ono kasa te kwan ho no oguso dwindwin anajo nso ena okasa kasa enti okosi anadamfo ade a me kunu me boy ayemi se me obe yanka me ye no papa na so o obe yanka obe no to je no ida so obe fo no te ni je na damfo no ne ka no o me nya be yam se na me boyfriend ayemi no se me obe yanka me ye boy ni pa o bo wa adamfo no se be fo adamfo no be fo onu na wonim sa adamfo no ye be fo se no nim na damfo no se na damfo ne ti what you say enti obo na manye na boy na ye and okaso no nya be ya anko be ye ni boyfriend to rebo na damfo na man no nim se na damfo no ye dade e be fo ni bia e so we twa before na to nkwen onya ena me ameti enso me ye bia nanka na enti mama obi wonya pre amen enefe wajuma setback wa wari obi bia ye no enye na akofai nia ese fata wo abusu enu no ena o ma medi ama to na akofai ada yari ebo wo no nia ekoso abrabo ma wako doctor ho nto wo no eye hihei a ewo abusu a ofiri mu abusu aprakeche no saa ne hihei ejapade ewo mu ni ende ejapade wo cha ebibedu so ale undusu enti wo so chefa ni wari ama wo no obenye kunu so nyaba kunu so be ma chop on ogbo wasu 2 times ase na o ma chop on obekwa wade no so awade edu ba bi ese obafie na wa onwa nyaba na so wanya ska ese uska no fa mehwe unuanu mumba eyen hihye endi adibia ewo onipa kwa mu nyina ewo ase ne eyen hihye endi nuanu akotra buruchi gbegiri ya mobre ni nyina eyen hihye wodi won beye feeling kwasase ne wodi figana se won ko okuru your before figana no ko oyire your before the figana no ko or the finebusium enti na before so kwa wari bisa one more abrochiri way I'm speaking to the whole world, those people who have been watching too much TV. Also, prevention is better than cure. Because thousands of people are bad. Mawari, Mikuru, Meyere, Meba, and a lot of so many. The source and the cause of those phenomenon on grace sports, Yawani na Efifa, Efifie. And you know also, Kwawari Bisa Efifie. O ma me hwehwe o nya into to me ko ma wo sofo menim kofo bebra their problem is their own pastors because a sofo na agent asofo na yare aye pom ho akopa yare or your befotu is an agent ma me bi yare woni ofikwane so ma me behwe ne ekoso o behwe ne sofo na achechire no amantam no wo sa susun sorry for no e ma susun sorry for amantam no Mami ade na osofo ade na o member ni sa o na busu afo ni se me mantam na wokuma o memambi to osofo ni obefo amen asori bebre agent of the devils ana ade ekoso wa brabo mu senya o mame ena edu akoja eye o papa ena ye busu ejapade ena o ni ho a abana edu hinaso punishment no men edu hinaso and this say sky hemfo dia modia aban so hinadia modia owu so hinadia modia enti unye kuno efi hemfa enti utwumuta okosoro ba fam sa na wiase abrabo ye de ati
Wɔhwɛ wo yɛ abakan ebi abɛyɛ no mpɛ na ɔtɔ so mmienu mmiɛnsa ɔbɛgye bɛyɛ no ɔde awo abakan no also to sɛ onua no ɔnkɔ school oni ho akyerɛ no ɛnti wokɔ brɛ de ahwɛ onua ɛyɛ nhyehyɛ a yɛahyehyɛ sɛ wobɛbrɛ saa ahwɛ onua woyɛ yɛ kum ato akyerɛ because okra ne yɛ ma ɔbɛyɛ no wangye nti bɛyɛ no ho nhyehyɛ no wangye a yɛyɛ dɛ yɛ punish wo yɛde yare ɔhaw ɔbrɛ amaneɛ wakɔ school wonim adeɛ very eloquent nso nyɛ kunu wonyɛ adwuma papa wontumi mbɔ bra wontumi nyɛ hwee efisɛ odwe wo nua no ho me nua no me maame ne obedi o me maame ho kyerɛ no enti wobɛku ho na yɛ adwuma na de hwɛ abusua you are fool ɛyɛ abusua hyehyɛ ɛnyɛ ho adwe ɛnyɛ sɛ wohummɔbɔ ɛnyɛ hummɔbɔ they have fooled you and the last minute you die for want of wisdom because wonim wohwɛ w'abusua no ɛyɛ wo sɛ wohummɔbɔ me nua no wɔnkɔ school wɔn school fees wɔn ho akyerɛ me maame ni sika me papa nhwɛ me maame bio ɛnti me nso ɛsɛ meyere me ho na memɛbu abusua you are fool saa ne ahyehyɛ sɛ wo monkey the work bamboo the chop anadwo wɔ committee ano wɔ serew wobɛwie na yɛde yare ato wo ba so nti papa yɛ ne bi koraa no ɛyɛ yare say papa ye ni bi dad eye yare onim so bo abusua woni ba beti because wo fi abusua emo ye din e na ofiri mu na nyame adom akoye minister akoye aburuchire wa to cast nte so dan woni ba hwe abusua sa na ya yo se wo kwa wo be yi na so ye ye no be sa da ba fia ba hwe abusua yo na wo kum afa wo nema da bia wo be yare a ni bo ye din won se yare bo ni bo ye din edura obeto no ne bo yede enu ne yare aboden ti yare bo ha ne bo nyede yare bo ha ne bo yede enti no wo ska no ene wo de yare a ne bo yede eyede etos cause obenyeska the more wo yare na wo to eduro na wo say ska no na won wo yede omunye bi cause when you say wo ka chose bre ska time famba and this I don't want to say says I did you na hospital who says can na wo mu ge na wo hwe wo mu na wo bre na wo kra ne bre na wo to draw millions of millions every month be a draw obeto obrabo obebo nyina it goes to their coffers sa no want to say yare ne dia ma say yare ne yew at the end of the month ayebo betu amukan na yare na no ede ntu to do nes kan sapenda yare na ede akofem nesoko na no abraso ko homeka enti yarwa yare ye yare ye obi enti na Yesu Kristo bai no o tere omo jitumi we now ne tumi we nkoko enti ye ne tumi we no say for we wrestle against flesh and enya honam ne honam na spirit ye fa nam mbonam ye di dua ne bonam and there's of human ye the spirit and ye kum spirit okay amen and do be so sa yare bia yare no oye bonsam oye befo oye busufu befo oye honhomfi oye honhom na wo okoto bonsam mebo obonsam obonsen oboyare ebe amen that's why you should higher spirit say dua dade bi na so spiritual and asem na make no me say Yesu Peter mame yare e command and control kan takola be fever frenimu adi Yesu okuta kodie okuta spirit ne kuta kodie okay amen na wo fie na wo no akodie me na wo amen enti na ese unko Elios Melius onyame nipa onyame honhom ewo ne so onyame nipa onyame honhom ewo ne so na watuma suma onyame honhom a ewo ne so no akọ ufie na ọ na wufie honhom bone no akọ eden akọku akọdi esi atina o se medumfun so achem Galatians 3:13-14 Christ have delivered us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is the one that is hung on the cross, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles through Jesus Christ, that we may receive the promise of the Spirit through faith. Galatians 3:13-14. Yes, the curse of the law
or how obre amane na ehwe yen so edi yen so we yen fiase send Abraham unshira enti no me asotwe da wo so a Abraham unshira mba wo so okay just okoji skedro sam koje bo nsam dro okoji wi an wa de watwa won naso watwa won kwan naso na Yesu de oyi sa won fini frusu as ansana Abraham unshira aba wo so okay and the Christopher ade na go to tight wo bu kwasore abompa aya komche na Abraham unshira no amba na wo bre because asotwe no aba no eda so ye den edi echi and no many that so den edi echi kai na mutie Papa Galatians 3:13 yo what the Christo ye ebusudie ma ye amen ama no ato yen afri mra no miemu amen if we say what you say wadomi obiara wo sen dua so amen amen senia said ye ebeye na Abraham nshira beba amanaman so enti say yarewa no ewo so a Abraham nshira ninche ahode apomodire sika yere emma oka Abraham nshira is the prosperity of this world okay send ye beba so enti say sa no me na mfiri ho a o ye dem be obene nya Abraham nshira amen amen enti what the Yesu yes abusu de ni maye okay send Abraham nshira benya kwa ye ye ebeye na Abraham nshira beba amanaman so Yesu Christo mu na ye nam gidie su anya honhom bohye no amen amen enti say yarwa ne no how no emfiri so a ahoto be na wo de opa ahoto a also without shedding of blood there's no remission of sins okay amen amen se bonifefri na mo je hwegu ama bonifefri ni ho enti say no Yesu de moja na hwegu ade na fele bonifefri yenya na se biribi kura mu okay ena sa de na kura mu so emfiri ho a Abraham nshira no ye de debia oyare a enije be na obenya enije so ya Abraham nshira amen amen enti se mojahwegu ama bonifefri amba enti bonifefri amba unya Abraham nshira enti na onyankopon so aka to ho se o Kristo ni bia esese senye beye na Abraham nshira beba amana manso enti onyankopon ko eye ne fe se obenya yere obenya kunu obenya dai ubenya car ubenya store ubenya baby do theater ubenya sound health ubeto wani beji na yare nti yare na ofie nyankopɔ amen to so for because onyame na ede yare ato professor oyotrofo is speaking from extraterrestrial you papa ready amen amen enti no sabri mankran koma wo mo abrochiro nyina hwo ho hye nsore bukonya edade ohaw asofo no pastors bebre eyusu the gods which is are the whole extraterrestrials abosum no sa no muti ebi okrama pereko ponko nantwie abodi biara se won ba wo chire nipa by force no wo deny sofo say no menya nkofo ai den atwe one pastor betuma je nipa 1000 anamebo efo na atwe don ba sofo te se okankan na eti sofo no mo di sofo na chi na mo yele amen the baby okankan won odumbo kwa no fam and the obeka to say heaven ni wa na ewo ndi ni okan ye onyame asema na okankan asem no amen amen abusuya aha na brebe makwan ama enne ye de empini sam dwumadie no asi medide se ne utie ye wasuya ade bebre ewum ye ne sofo pani prophet Dr. Abednego na etwetwe enkomo no prophet Dr. Abednego ono ane kofa baya oda Dr. Abednego Spiritual and Invisible Teaching Hospital anwa ewo ensawom owe powered by Castle Planto Technology se odi eniye boni na nyame osefo ne dua no nyame mamu no Dr. 8 afiri mu na fi wadua eniye papa no ewo yimu ne numbers no egu screen no ase eya na meka se abribia ni pe ba ha no edoso afi papa onye pray for me eni ti so fa number no tena fi friend tena wo house o mo mpaye ma wa eno wa na wo ye om wanka se to na mo bra friend no sure that say bra ba onya ho adaje no watena se na fi ne ha obia otimi ajiwo edi afrimu eye mystery tv message so be subscribe ma page na fi we mi abe o se na ebe ye na upload bia se ba sa etimi aka dini de eye ba ko pe eno a ene dark gold makra